पश्चिम जिले के डीएम कार्यालय के चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गित्ते और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उषा जे मॉग सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उसी दिन एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गित्ते ने कहा कि 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव कल होंगे, लिहाजा सभी पोलिंग स्टाफ, माइक्रो ऑब्जर्वर, अर्धसैनिक बल थाने के लिए रवाना हो गए कल के वोट के लिए तैयार होने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि 150 मतदाताओं के लिए एक प्रतीक्षालय और पीने की पानी सहित सभी व्यवस्थाएं की गई है। আমাদের এখানে আমরা কমিশন থেকে আমরা পেয়েছি, তারপর আমরা রাজ্য সরকারকে বলেছি। রাজ্য সরকারের যে অনুযায়ী যেটা আমাদের যেটা হয়েছে, যেটা ডিক্লারেশন করেছে অনলি ফর দ্য অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশন ওয়াইজ, সেখানে যত স্কুল থাকবে, যত প্রসেশন থাকবে, সেগুলি বন্ধ থাকবে ভোটারের ভোট দেওয়ার জন্য। অন্য যারা ভোটার বাইরে থাকবে তাদেরকে তারা স্পেশাল সিএল নিয়ে ওইখানে ভোট দেওয়ার জন্য আসতে পারে। এমনিতেই যারা ভোটিং মধ্যে যেমন পুলিশ অনেকেই আছে, তারা যদি ওরকম ডিউটি করে তাদের জন্য আমরা এই মানে তাদের জন্য যে স্পেশাল যে স্টেশনে যে ভোট দেওয়ার ফেসিলিটি সেটাও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আরেকটা বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করব, আপনাদের মাধ্যমে এই যে ল্যান্ডলাইন আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার প্রত্যেক ভোটার দেখা গেল যে না তার নামে অন্য কেউ দিয়ে গেছে, মানে সাপোজ এরকম যদি হয় তো সে টেন্ডার করতেই হয়। এটা সবসময় সব ভোটেই থাকে। পার্টি আউটসাইডারদের এনে এখানে ভোট কেন্দ্রে রাখছে, মানে সেইটাকে 5টার পরে activities of anybody who is not the voter of the assembly, they are restricted. We have put, if you see, all the main roads we have put the checkposts. We are checking each and every vehicle, each and every person. কিছু অসুবিধা হতে পারে, but to be doubly sure we are checking. We have also got information, we have also got complaints. Our flying squads have gone and we have asked people to vacate. We are checking their iCards, their ration cards, their names in the voter list if they claim like that. So this activity is going on, but to a large extent we have been able to vacate lot of hotels, lot of guest houses, marriage halls, lot of places have been vacated, and I am sure that they will also cooperate with us. Sir, one question is that you said those are exclusive of the smart city, but those footage were shown in a political party's press conference. How it came, how they got access? You said no. And do you have the taken cognizance of the incident of when a candidate was injured? Do you have that smart city footage? Okay. Smart city footage is with the police, and I don't think that anybody has access to that. We have not published. And, I have not seen the footage which was shown yesterday because there is a protocol for that. But we have also seen that there were also private cameras because some raw footages were also there. So I don't want to comment in those cases which are under investigation, but I would like to applaud the police department because you need to understand that in this case, so much case was taken. Because we got a case complaint very late in the evening, but immediately after the incident in the early hours, police has recorded a suo moto case. Taking a suo moto case because you all are senior journalists and covering the not only elections but also other activities in the state. How many times administration takes suo moto case? In this case, suo moto case was taken because our police officers, some say police staff were engaged with the duties with these candidates and were witness to the incident. That's why suo moto case was taken. Whatever happened is very unfortunate, but when the police department has taken a suo moto case, that we need to appreciate. We need to give credit where it is deserved.